seasons change. Our roads were lined with adventure. Mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms. Nema ništa lepše od toga kada devojke, sestra i komšinice rade vežbe sa opterećenjem i slušaju moje instrukcije. Vidjet ćemo koliko će samo biti istrajne u svemu tome. Ćao svima, evo novog pull treninga. Na samom početku ovog video sadržaja vidjeli ste šta ću odraditi na ovom treningu, to jest vidjeli ste plan treninga kojem sam težio na ovom treningu i neću ništa više reći vezano za sam trening. Ostavit ću vas da uživate posmatrajući trening, to jest izvođenje vežbi, odnosno kontrakcije mišića.
to bi bilo to što se tiče ovog pool daya. Do sledećeg videoklipa, sportski pozdrav! And you make me feel like a rebel.